ihuriro haciye abakinnyi benshi na cyane cyane kuva kuri Bagasore Yasoni n'abandi bagiye batandukanye. Niwe mukinnyi washoboye gukinana nawe mu ihuriro igihe itari bwawe nk'uko imeze ubu, washoboye gukinana nawe ukumva urabyishimiye? umukinnyi wa mbere twakinanye nawe nkumva ati ubu ni freshi ni Famba, kubera ko Famba niyo muntu bavuga ati twapambaniye hamwe ku mwanya umwe ku rugendo rumwe, sibyo? Famba niyo muntu. Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mu ibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Yes, 1-2 bakozi ba Tarisisi Hope Ministry, nibaze ko meze neza ku majwi n'amashusho muri kumwe na De Silva umutingwanyi cyangwa se umwitwe uwakoze byinshi muri kano gakino ka 2-5-7 na cyane cyane mu bijyanye na kamera. Uno munsi mu bwami bwa Tarisisi Hope Ministry dufise umutumira dasanzwe mwite cyamamare cyangwa se umwite uwakoze byinshi, uwakoranye na benshi. Uno mwanya yakoze ibyo ashoboye byose kugira ashobore kugera aho muri ko mubona amwite ntare rushatsi icyambara ntama cyambara Burundi, na cyane cyane yuko biramuranga. Cyamamare, amakuru musanze Ni meza cyane mani. amakuru y'imisi twaherukana kera cyane ayo nawe ndakufata nk'ikizicu kubera ko nyine duherukana kera. Cyamamare, ikintu cyitwa kugara umuntu akwandikiye gisigura iki kuri wowe? Kugara umuntu yandikiye njye ntabwo ndabyita kugara mani, kubera ko nyine ushobora kwandikira umuntu ugasanga message zabaye nyinshi ko nawe nturi ku murongo, ugasanga hari abandi bakwandikiye hejuru y'uyu agaca aja munsi, sibyo? nawe ugaca usanga ugiye ku murongo umwanya mutoya, ugasanga ntibamushikiriye. Icyamamare, umukinnyi wa filime na cyane cyane akabazo kanje ka mbere naka Cyamamare, mbwira igitero cya gatatu cya Burundi bwacu. igitero cya gatatu ni ukuri ntakubenshi Jesse ndi kuyemera, sibyo? Just nyine je ntabwo nize okay sinize umuntu ariko Cyamamare, umuntu nubwo atuba yaraciye ku ntebe y'ishuri, ariko ngaho wo kubaza ati mbwira indirimbo ya Diamond wimubare. Jesse ndi gufana wa Diamond. Ubu yashatse kuvuga ati basi byibura umuntu ashobora kuvuga ati indirimbo ya Kanakura yize. none yize gute kandi utize? n'indirimbo ubifite muri phone usanga every time uri kuyishyira, kubera ikibazo utashobora gufata indirimbo y'igihugu ukayishyira muri telefone yawe. Ariko nawe ndazi nawe neza ijana ku ijana ko atayifise no muri telefone. Cyamamare, uno munsi tukwakira kandi mu bwami bwa Tarisisi Hope Ministry, na cyane cyane abantu bazi izina Cyamamare ariko ntibarigira bamenya izina Cyamamare ni izina kuva ku babyeyi biwe. Ese bamwise gute? Tugenda n'ikiganiro cyacu tubanda. Abantu benshi batakunda kuvuga amazina yabo, ariko sindabarira, ariko sibiri kandi sindabarira. Ngiye ku izina banyita Ndayikeza Eliazar, idonekeza umubyeyi waje yitwa Niyonzima cyane. Okay, Ndayikeza Eliazar, uzagenze gute Cyamamare kugira rize? Mr. Wanyita Elizabeth Justin. Elizabeth Justin. Ariko Cyamamare kugira rize ni hahandi twaricaye je na boss na Famba twiga izina nokoresha muri comedy, muri filme kugira rivugwe kandi rimenyekane. Tubona ati niyita naka ntabwo biza gucamo, ariko tuvuga ati reka niyite ijambo bizotuma abantu bari komanta ko cyane. Reka boss Amisi niwe yaciye avuga ati reka tumwite Cyamamare. Cyamamare gute? Cyamamare kugira abantu baze kuvuga cyane ko iryo zina Cyamamare nibande cyane bari komante kwa bari ponda
abaryemera benshi baza kuba bari ponda ariko rizoba riko rirateremera niyo mpamvu rero twise cyamamare kugira abantu bagomade cyane ati nk'uwo onye yabaye cyamamare gute iki n'iki kumbe riko riravugwa. Ni icyamamare yamenyekanye na cyane cyane aho yagiye arakinana n'abakinnyi bagiye batandukanye na cyane cyane ba Gasore n'abandi bagiye batandukanye benshi kuva kwa Abere n'ahandi hagiye hatandukanye. Icyamamare akantu ka mbere je nshobora kukubaza muri filime amayobera y'ubuzima niyo ndimo amayobera y'ubuzima niyo irimo uri umudandazi muri botike. Yego byagenze gute kugira ushobore gukorana na Dani nyine Dani yarandondeye yarambwiye ati ndafite igikorwa nshaka ko dukorana kuri channel yanje ndambwiye ati nta kibazo shikira uburongozi muvugane hama dukora nuko tubatangiye gukorana turakorana sinema iyo nyine iyo mayobera y'ubuzima twarayikoranye tutangura ku ntango nigena ate principal kandi nigena nayo monte nigena nayo kamera isene ntabandi. Urumva biraje biragiye eske uno munsi cyamamare kuba akibarizwa muri ihuriro ndazi ko ni kibarizwa sivyo? Yego cyane. Niho uyu mwanya uri kurakorera ibikorwa byawe no kuvuga nimba umuntu agukeneye agusaba amisi kugira ngo mushobore gukorana. Cyamamare muri mu ihuriro hagiye abakinnyi benshi na cyane cyane kuva kuri ba Gasore Yasoni n'abandi bagiye batandukanye. Niwe mukinnyi washoboye gukinana nawe mu ihuriro igihe itari bwawe nk'uko imeze ubu washoboye gukinana nawe ukumva urabyishimiye? Umukinnyi wa mbere twakinanye nawe nkumva ati ubu ni freshi ni Famba kubera ko Famba niyo muntu bavuga ati twapambaniye hamwe ku mwanya umwe ku rugendo rumwe sibyo? Famba niyo muntu twavugana cyane turi kuri sene twarakora ibikoringa brema niyo muntu turi kumwe isene iba ifite vibe santos ikinwa uko tubushana uvyiyumvamo niba uko nawe nyene iyo atari kumwe na jewe ntabwo ndiko ndiyemera kuko nawe nyene uribuka iyo atari kumwe na jewe ibyo yokuba turi kumwe cyangwa isene uko yogenda turi kumwe siko yogenda tutari kumwe. Biraje biragarutse kuko ndakwibuka utarashobora kuja mu mwuga wa filime wahora uri umufotographe. Eske uno munsi navyo bigenda gute cyangwa izina ryaraduze uvuga ati uno munsi kajya n'akazi k'abajangeri cyangwa se n'akazi k'abantu batitahuye? Eske uno munsi cyamamare arashobora umuntu amuhamagaye mu rubanza rwe bakaza kumufotora nk'uko byahoze kera? Ntabwo nakubesha njyewe ndi umuntu uwo ari we wese afise akazi kiwe ndamusapotinga mu kazi kiwe. Ntabwo nshobora kuvuga ati ngo akazi ngo nakabajangeri none ahubwo ikintu gihari umuntu akazi akora niko aba ashoboye kandi niko kangana nawe sawa. Jewe akazi k'ubufotogarafe ndagakunda cyane byose nyine ntabwo ndakareka kandi urabizi kuva kera ndabikunda. Rero ibintu nakunda n'ibisobanuro ati ngo mbese sinzi hagati yanjye nawe ninde muntu yatangiye ibintu by'ubufotogarafe sinabimenya kubera ko twahuye twese tubizi. Urumva rero njyewe sinzi kugaya akazi k'umuntu kandi njye sishuha ngo mbonye ikintu kanaka ngo nshishuha ikintu kireke ngo njye kwakira no kigenda kigumamo n'iki byose bikunda ko ndabikora neza cyane. Urumva yuko ni ibintu by'amateka na cyane cyane kuri cyamamare ni umuririmbyi cyangwa se mwite umukomediye kubera yuko burya ugiye kubiraba nibaza ko atari bishasha kuri cyamamare kuba ashobora kuba ajya imbere ya mikrofone zo muri studio agashobora kurikodinga indirimbo. Ndibaza ko si bishasha kuri wowe kubera yuko kuva mu ihuriro hose mwarashobora kubikora. Ariko uno munsi cyamamare niwe muntu ashobora kujya muri studio akarikodinga indirimbo yiwe wenyine na cyane cyane ugiye kuyumviriza ijyanye n'ubuzima bwiwe yaciyemo wayikorera iki bashobora kuririmba bivanye n'ubuzima waciyemo. njyewe undi muntu nkunda gukora ikintu kinjemo sorry ikibazo sinacyumvise neza. Ni ukuvuga ni kubera iki muri iyo ndirimbo yawe nubwo utarayirimba ngaha anye mu bwami bwa Princess of Minister ugiye kumviriza ni
ndagikoresha burya n'ubuzima bwanjye bwavuye kubera ko ikintu kikurimo kandi ukaba uri n'umukinnyi wa filime cyangwa uri muri entertainment uba wumva yuko ushaka kukigaragaza uba wumva yuko umubabaro wawe utura kamera cyangwa umubabaro wawe utura umuziki kugira ngo basi ko tuje ibintu navuze byose ni ibintu byambayeho kandi biri ku isi nta kintu na kimwe uzobona ngaha ku isi cyangwa uzobona muri TV cyangwa mu muziki ngo badegiye ni creation ntabwo ari creation ibyo bintu bibaho nubwo byaba bitamubayeho ariko hari abandi byabayeho neza cyane kuri ibyo rero ibintu jewe naririmbye hari abo byabayeho kandi hari nanjye n'ibyambayeho nk'ibyaha mu ndirimbo na cyane cyane umuryango w'Ukenya nta jambo mufise mu ncamake numva n'umukene nyine aramwanga n'umukene nyine aramwanga iryo jambo rikunda kuvugwa yego kandi iyo ukenye n'ibyatsi ntibiguha inzira ibyatsi ntibiguha inzira hari n'abantu badahagarara hari n'ahantu uri naho haca tubakura bati kugira ngo n'ibintu bitangana ntibamuka none abatanganya amatako ntibagahana yego anyway ukuntu rero nayo ndabikeneye na cyane cyane narumvishe televiziyo washobora gukorana no mu yindi televiziyo byaza bigaragara usigura ati iyo mara Jay cyatumye kuri iyo ndirimbo n'umuntu yarantunze yashobora kungwanya ese yarakugwanya mu bijyanye n'iki bimeze gute kubera yuko abakunzi ba Classic burya baba bakeneye kumenya ubuzima bw'umuntu nubwo tuba dushaka kwinjira mu buzima bwimbitse cyane ariko tuba tuvuga ati iyo mara uyu muntu reka tumenye basi tujya dukeya twiwe reka ndagusobanurira nziza urabona hagera n'ibindi ati ngo umuryango iyo ukenye baragukumira just jewe kugira ngo ngaha BJ nabaye na Mamdogo kubana na Mamdogo rero ubuzima buragenda bwiza bubi kubwo imyaka mibi baca banywa telefone ya Mamdogo banyine telefone ya Mamdogo tsigiye ndetse yaduhaye hanze mu mbuzi gusa banyiyemo telefone ibintu byanjye byose arabifata ari Mamdogo wawe yego cyane mutuye wa mama we wanje nshyamba mwibarabara bwo benda ndasegereza aho ndara ikibazo babi cyane ariko ibyo byose ikintu cyambabaza si uko umenya noba naratakaje fone yewe ahubwo ni ikintu cyo kugira umutima wo kuntu kandi yitwa kari mama wanje muto neza cyane bisobanura iki telefone igugwa amafaranga nk'ibihumbi 100 yaguze ubuzima bw'umuntu uko nyuma ese uno munsi hoho iyo akubonye bigenda gute aho rero ikibabaje iyo mbonye ahubwo anyishyuza telefone ko namubwira telefone yiwe ariko nanjye bivanye na life naciye ncamo bivanye nawe kandi ni umuntu wa mbere nasabye ibigongo kenshi ndamusaba ibyo bintu byera basibye nza murondera amahera ndamugurira fone yiwe ariko ntiyigeze anyumva kandi deja wari ubu ikihe gihe warashobora kuronka n'akazi ugakora mama wanje ya Mamdogo yarigeze kurwara mama wanje bamukoresha amahera 50 ngo batize baje kwa muganga yagiye kwa muganga Mamdogo uwundi yamurungikiye telefone arungikira unyiro yarayitunze aca mubwira uyu ati ntaza musubiza by'amahera kubera umuhungu wiwe yabibye telefone yiwe ni ukuvuga bari bafashe nk'uko wayibye ntibafashe bafashe nk'uko nayibye kandi jewe baranyescotse kandi n'umuntu yadutwara bajaje yaraza arabivuga ariko ntibigeze batwumva urumva muri bya bihe aba escroquerie byari bivuye baratse ngo umuntu ushobora kwinjira hajya ugatwaye ikintu cyangwa marepresa cyane ibintu bibaho na cyane cyane twicangamisha turi mu bwami bwa Classic Minister nibaze neza ko maje n'amashusho muri kumwe na Dasilva tugenda na camamare kuri akapera ku ndirimbo yiwe nubwo itarashobora kuja ahabona twongera atubwira studio yakorewe hehe yakoze no muhinyanyuzo yohe ese ama video ni gari bikamanye nishe kwibyo bibazo bikurikira nakuri jewe sinzi kwiyemera nyine ni studio isanzwe cyane yo mu ikariti nyine nari nkiri muri mucaramo muri Kadite mu Kidumu
nyine kitwa Mondeki nyine ariko karabikora ubu niho nayikoreye just nyine video izoza ariko nshaka gushira ko kwanza ndaniyote ati nshaka gushira ko audio ariko video izoza ese izoja kuri shine yandi mu gihe uri muri management ya ihuriro video yiwanje canke indirimbo yiwanje izoja kuri channel yiwanje Cyamamare Official na cyane tugenda rero twikora mu gahogo turusezera n'abakunzi ba Trasisi tumariza nibaza yuko nzobasigaje akabazo kamwe na cyane ku byerekeye ihuriro tuca tutera turangiza akapera kuri abakunzi ba Trasisi Minister waje gute ati akapera ku bakunzi ba Trasisi Minister ako kantu potentiye ni ku munsi wa mbere nja kuri kamera ndaki cyangwa umunsi wa mbere nja kuri mic tugiye gukora ya ndirimbo ya ujya gute babu nimefumuka jasho naravuye yaje ku buryo impunzi ndazambora ngatega na kire yoroshe hajya niumbiriza umuziki umuntu yawukoze utarigira byo kuri mic ukiri ngaho ufite umugenzi wanje Tori Lionel yaraje igihe akiyese ariko arakora pasta no kuvuga muze ya Mkombozi yarashobora kuririmba gute ngomba nk'akajambo ati beat ngo wanze uhagarike naho umva njya gushikira nje sinibyo naragenda ku buryo ijwi ndarifise nijyanje ariko ijwi raribuza kandi ari iwawe kandi rero iyo uri mu system zo mu muziki uririmba nko kora uririmba ukumva ati jenge muri studio nahitawa kombo shitse yashaka gukorera umuryango wa kwinjije gusohoka atwendi akapela mzee baba okay tageti ni gukora cyane nirondera mumani nitagatire cyane musigaye byazanye unasanzwe udafise ikintu batagufata nk'umuntu barakwinura ukuntu nawe utazovamo ikintu ni hatari ni hatari Yesu umezero n'amarira niyo nakuyemo ndatangara maze kubona uko abantu bameze birancanga biranyobera nkiri muto babwira ngo niwakura uza kwibonera none ubu narakuze n'ukuri ndiko ndabyibonera abafise ibintu baragara bakiyemera bagasuzugura utabifise bakamugaya bakamubwira ntacyo azimari ababosi babona ko utakoze kosa kuvugira ku isi turabakene yes cyane turabakene na cyane yuko n'umukene nyina aramwanga nongera turangiza Cyamamare ingaruka ndakubaza akabazo kanyuma karangiza ikiganiro ese kubera iki muno minsi na cyane usanzwe ngira utoshobora kukinyishura ko bivanye na management yawe ariko ugenda kikubaza nk'umu-youtuber cyangwa se nk'uwo muri ko murayaga kubera iki muno minsi ihuriro itariko irakora sure neza cyane vibe runaka nico nshatse kuvuga vibe okay just me just mu ndakwinjira mu byo bintu kuba abantu nabwo tuti ejo isi iraduga ejo bikamanuka isi turiko ni mubumbe urazunguruka every time ushobora kubona ngaha twicaye umenga ntabwo turiko turazungura kirikisi irazunguruka niba ushaka kubibona ko izizunguruka izungurire mu modoka uciza mu ibarabara rigororotse neza hama imodoka igende ku muvuduko umeze neza amucura abahanzi mbere wibaza ngo isi bizunguruka ntibihagaze cane ahubwo ubundi muri kurazunguruka uyu ahubwo uri muri igenda n'ubundi bigaragara nk'uko isi irazunguruka ariko iri ahandi isi iri ahandi nyine imodoka ntiri ahandi ego kujya rero ni nko kubunye cyo turi ngaha ariko mu bundi buryo isi irazunguruka kuri ibyo rero nta kintu kidahinduka ariko turiko turakora mana turiko turakora kandi ntabwo tuzopfa duhagaritse tuza dukora kujya uri gihe bagasubira bavamo
byarasubiye hasi cyane baguye nk'ipfoka. okay baruguru baguye ni bande bakoze cyane ku gihugu ni icyamamare na cyane na Famba babifashijemo n'abandi bakinnyi kuko urazi yuko nta muntu n'umwe yigera yishoboza ikintu bakunze ba Tarasiso Minister nibaze yuko ku majwi n'amashusho twari kumwe na Da Silva Mwitingwanyi uwakoze byinshi kuri mic cyangwa se kuri kamera zanyu twari kumwe na cyamamare mwite cyamamare cyangwa se umwite umubyara w'ibisonzi w'ibihere cyangwa se w'ubuki w'ubuki cyangwa se umwitwa ati ntare bushatsi na cyane yuko bigenda bimuranga kandi byose ayo n'amazina yiwe icyo ndamwemera ntiyigera hakana izina ryiwe abo bakunzi ba Tarasiso Minister nibaze yuko tubasezeye kandi giraho muba mwubahwe ciao murakoze. Tarasiso Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.